kubera ko ndi umwigisha, kwa sababu mimi ni mwalimu, ko ndifata kunezerwa, ni kama nimejishikilia ili nisifurahi sana, taja guta umurongo, ili nisije kwenda kinyume na vile nimejipanga. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza. Asante sana kwa jioni njema hii ya leo. Imana iduhaye. Bwana Mungu ametupea jioni njema kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, ili tupate kuja kushare neno la Mungu. Tunashukuru sana kwa viongozi dushimiye ubuyobozi, tunashukuru kwa niaba ya uongozi kubwo kutwakira, kwa kutukaribisha. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Nanje nakiriye abantu twabanye ejo, ninawakaribisha tena wale tulikuwa jana, bakongera kugaruka uyu mugoroba, hata jioni ya leo mmerudi. Tubahaye kaze, murakaza, n'Imana ibahe umugisha. Tunasema karibu na Mungu wa mbinguni awabariki. Nakiriye abashumba, ninawakaribisha wachungaji abo twabanye ejo, tangu wale tulikuwa nao jana nabaje uyu munsi, na wale ambao umekuja leo. Bashumba twishimiye kubana namwe, wachungaji tumefurahia kuwaona. Murakaze, n'Imana ibahe umugisha. Karibuni na Mungu wa mbinguni awabariki. Tudatinze, bila kuponda muda, reka twongere dusome rya jambo ry'Imana. Tutasoma mara tena neno la Mungu harya urwandiko Paulo yandikiye Timotheo, mahali ambapo tumesoma Paulo aliandikia Timotheo ibice 2 n'umurongo wa 2, sura yake ya 2 n'umurongo wa 2 tugeze ku wa 4. Tunaanza na aya yake ya 2 hadi mstari wa 4. Kwa 4. Yes. Kandi izo mwanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujufatanya naje kwihanganira ibibabaro uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo bw'abakinejeje uwamwandikiye umusirikare. Amen. Amen. Ko turi jambo rivuga ngo kwemera kwigishwa. Tunajifunza neno kukubali kufundishwa. Kwemera ukaba umunyeshuri. Kukubali kuwa mwanafunzi. Hari ibintu bitatu bitazabigaruka mu buzima. Kuna vitu vitatu ambavyo havirudi katika maisha. Iyo bitakaje, ukipoteza hayo, tibishobora kugaruka. Hayawezi kurudi tena. Icyambere, neno la kwanza ni umwanya. Ni muda. Umwanya. Muda. Iyo hariho umwanya wagenwe, kama kuna vile muda umepangwa, ukagenerwa ikintu, na umepangwa kwa ajili ya kitu fulani, wamara ukarobekamwe ibyawe, na mara tena naweka mambo mengine ibyawe yako binafsi, tukagire ngo umwanya uraguma kurya wagenwe. Usifikiri labda muda utabaki vile vile tu umepangwa. Cyane cyane abantu b'abanyamasengesho aribo bita abayumbe, zaidi sana wana maombi waombezi, baza bavuga ngo umwanya ni wacu. Wao wanasema muda ni wao, ngo nta kibazo, hamna shida, ati ntaho umwanya uhayuje, na muda hauendi mahali. Uko ni ukutiga, yani kama vile kutokujifunza. Tibazi ko umwanya iyo ugiye utazugaruka, yani lazima wajue kwamba muda ukienda haurudi. Cyo ni kimwe. Na hiyo ni neno la kwanza. Neno la pili ni jambo uvuze, ni neno ambalo unalitamka. Iyo uvuze amafuti, wakati unatamka maneno mabaya, tiwobukirigaruye, hauwezi tena ukarudisha. Uzubabarirwa likagumaho, ya neno linabaki tu. Nubwira umuntu nabi, ukimwambia mtu maneno mabaya, ukagire ngo ndazakubabarira, usifikiri hata kusamehe. Azakubabarira, atakusamehe, ariko azaguma ryibuka.
azaguma ryibuka naye ataendelea kufikiria maneno hayo, ndiriza rigaruka ndiriza. na neno hilo alirudi tena. Cha gatatu, Neno la tatu na amahirwe. ni tunuku ama baraka. Iyo utakaje amahirwe, Ukipoteza baraka matunuku, kugira ngo ayo mahirwe asubira agaruke, ili tunuku hizo zirudi tena, biba bigoye. ni vitu vigumu. Kwigisha umuntu warenze igihe Kumfundisha mtu ambaye amepita kiwango ni ikibazo, ni shida. Yes. iyo twajaga ku ishuri, Wakati sisi tulikuwa tukienda shule, batwigishaga ijambo rivuga ngo walikuwa wakitufunza neno ambalo nasema, kwanza tutakondoa mapokeo, mbere turabanza tugukuremo ibyo wakiriye, ibyo watoraguye. mambo ambayo umepata mapokeo. Aho bakubwiye ngo imbwa igira amahembe ntayigira, Wakati wamekwambia kama imbwa ina mapembe na tena atunajua kama haina. buriya umwana, Mwana, nibutse ijambo rimwe papa wa mwene data yavuze. ninakumbuka neno mzee wa ndugu yetu amesema, Yarazi Kifaransa, yeye alikuwa amejua Kifaransa, yarazi Kifaransa, alikuwa akijua lugha ya yarazi Kifaransa, ubwenge. na alikuwa mtu mtaalamu. None ngo umunsi umwe avuga akantu kamwe katapanze neza. Siku moja akaongea neno kama si vizuri, Amavuga ngo n'umwarimu wamwigishije mwaka wa mbere, naye akasema mwalimu wake ndiye amemfunza neno hilo tangu somo la kwanza. afite umwigisha mubi, Wakati unapata mwalimu mbaya, uzuba mubi. na wewe pia unakuwa hivyo hivyo. Iyo wigishijwe n'umwigisha udafite ubumenyi, Ukifundishwa na mwalimu ambaye hana ujuzi, usa nawe nyine. unafanana na yule. Tunamwumva bavuga ngo kiriya kigo ngo ni ikigo cy'igitangaza. Ya mara wanasema shule hilo ni shiro kabisa. Ndibanza bavugira abanyeshuri, bavugira abarimu. Hawajasema sababu ya wanafunzi, ni wale walimu, nabigisha baba haba, ni wale ambao wanawafundisha. Na mitorero niko bimeze, Na kwa kanisa ndivyo ilivyo. iyo twinjiye muri administration, Tukiingia katika mambo ya administration, hakuna mambo ya kiroho. Hakuna mambo ya kiroho. Nimba twavuze ngo turatangira iyi minota niyo tujyana nayo, tukisema tutaanza na dakika hizi, wamara we ukaza urashiramo za haleluya 7, kisha wewe unaweka haleluya na shauti mara 7, undi nawe ngo arashiramo 7, na mwingine naye ataweka 7, umushumba ari aho ngaho, na mchungaji amesimama hapo. Wewe si mwalimu mzuri. Tuba twiga karikire mentale, umwana ngo barashiramo karikire ekri. Tunaweza tukajifunza hesabu tu za ufahamu na unaweka za kuandika. Murumva ibyo bintu bihuye? Asijue kama mambo hayo. Ninde mwigisha, ninde mwigisha? Nani mwalimu, nani ambaye anafundishwa? Kutiga. Mambo ya kutujifunza. Kibazo. Hiyo ni shida kubwa. Ngo turasenga turi batatu. Tutaomba tukiwa watu watatu. Abatatu bagenwe gusenga. Na kwa programa wataweka watu watatu. Ni programa y'umwuka. Ati ni Roho Mtakatifu. Yacu. Ya sasa ile ambayo tumepanga. Jewe nashizeho. Ile ambayo mimi nimepanga. Nibarangiza ngo intege nke ziraba. Baadaye mnasema sasa ni upungufu wa kiroho. Wabashomba b'abanene. Wachungaji ni kama wamekuwa watu wana nguvu. None se tuvuze ngo dusenge twese, hari umuntu utaba wanezerewe? Aha, tukinaposema tuombe nani atafurahi? None twanezerewe twese. Sisi sote tumefurahi. Batanu batereza haleluya. Watu watano washaute. Abandi 8 basenge. Watu 8 waombe. Abandi 3 batambe. Watatu sasa nao waseme. Ngaya ni mumbwiri programme. Muda sasa. Ngo niko nabihawe. Ati mimi nimepokea. Wewe ibintu bitandukana na programme. Wewe umepewa mambo ambayo ni kinyume na ratiba. Nguyu mushumba. Twigeze kuza hano kera muri 97. Mwaka huo wa 1970. Tuza mwivuga butumwa hano tuvuye muri Kongo. Nilikuja mimi kwa evangelist kutoka Kongo.
mu Rwanda tuza kuvuga ubutumwa. Tukakwenda nje Rwanda. Tunavuga ubutumwa, programme twari dufite turayisoza. Vile tulikuwa tumepanga tukamalizia. Ucha tugenda. Ilipokucha hospitali nyumba. Sinza handi bagengo barasenga. Hatukujua mahali wenzetu wameenda wakaomba. Bagaruke baramwira ngo Imana ngo yavuze ngo itwongere ikindi cyumweru. Waliporudi wakasema Mungu ametuongeza wiki moja. Imana yababwiye ngo itwongere icyumweru. Mungu alisema ingine juma moja. Aho. Itwongere icyumweru kandi twatushya muri Pasaka ari njuzo gutegura igiterane. Tumepewa tena juma moja na mimi ndiye mwalimu nitaenda kutayarisha mambo ya Pasaka. Yabwira mugende muyibwire. Nikaenda mwambie Mungu. Tuzogaruka tuvuyeyo. Tutarudi baada ya mkutano wa Pasaka. Ngo Imana iramererwa nabi. Muyibwire ngo nanjye. Labda wamoja wakasema ati Mungu atakasirika. Bwarakeye turataha turacariho ndako ya tulienda na bado tunaishi. Ndagenda ntegura programme. Tukaenda tukaweka ratiba. Giterane kigenda neza. Mkutano kaenda vizuri sana. Kandi gani Imana yari havuze. Na Mungu hata ndiye alikuwa anasema. Mshumba nanje ndavuga. Na mimi nilikuwa nimesema kutiga. Basi kujifunza. Umuntu wize. Mtu ambaye ni msomi. Kumenya kumva Imana. Na una mtu mwelewa Mungu. Azamenya n'uburyo yavuze. Hata unasikia vile Mungu amesema. Na undi kubera kuko tutaza tumenya ijwi ry'Imana. Kwa kuwa tutajua kutofautisha sauti ya Mungu. Tubishira maranga mutima. Tunaweka kwenye hisia. Twarangiza tukavuga ngo niko Imana yavuze. Na baadaye tunasema ni Mungu amesema. Abasirikare ndi baba muri ibyo. Wanajeshi watakuwa kwa mambo hayo. Na musirikare woje kubwira komanda ngo. Mwanajeshi hawezi kumwambia kamanda. Wali igitekerezo nagize. Ati mimi nina wazo. Paulo yandikiye Timotheo. Paulo amemwandikia Timotheo. Aramubwira ngo ivyo wanumvanye. Yale ambayo umesikia kwangu. Ivyo wambonanye. Yale ambayo umeyaona. Erega abantu ari ivyo bakubuzeho. Kuna mambo ambayo wamekusema. Wamare bakubuzeho. Kuna mambo ambayo watu wamekosa kwako. Wamare kukubura ivyo bari bashaka kumenya. Baada ya kukosa yale ambayo ulitarajia. Wakafanya mambo yao. Paulo yabwiye Timotheo ivyo wanumvanye. Yeye akamwambia yale ambayo umesikia kwangu. Ivyo wabonye nkora. Yale ambayo umeyaona nikafanya. Hivyo na utafanya. Ikibazo dufite rero. Shida tunayo. Ko turashumba abo tutabya. Tunawaongoza wale ambao hatujawazaa. Abakusamenyo kera. Watu ambao wamekuwa watu wakubwa. Kukubwira ngo njewe ngo aho narimba. Mahali mimi nilikuwa. Awaruba ni he? Ulikuwa wapi? None ni huri. Sasa bado leo unaishi hapo. Umusirikare yova muri batayo mwagiye mu yindi akaba ngo iyo yari arimo. Sijue kama naweza kutoka kwa batalioni moja nasema sisi tulikuwa kwa batalioni tulikuwa tukifanya haya. Wapi? Igisirikare ari kimwe. Basi sijue kama mpangilio ni moja. Niba ari kanisa, niba ari biraro. Sijue kama ni kanisa ama ni zizi la ng'ombe. Niba twarize, niba ama tutasoma ama nini? Aravuga ngo uzigisha abantu. Paulo akamwambia uwafundishe watu. Bashoboye kuzigisha abandi. Wale ambao watakuwa kama mafundi wa kufundisha wengine. Turi mu gusengera abantu batazaruha bana keretse gukorora. Tunawaombea watu ambao hawajafikiria hata mawazo ya kwanza kufanya kazi. Nose dusengera abantu ngo bakore iki? Tunawaombea watu ili wapate kufanya nini? Hako nubundi ndetse abantu ntibarwana. None wosengera umuntu ntumuha umurimo ngo urebe ko ananirwa. Azareka kuvuga kugira amafuti. Ya ukimwombea mtu ni lazima umpe kazi ili apate cha kujua. Murimo. Mpe kazi. Uwe departement. Aongoze kundi. Umubwire ngo yisamure. Wewe nataka upandishe department. Department hii. Kila ma project turebe. Project zote. Ni munanira. Akishinda. Kurayo. Ondoa. Hako nubundi kera nimwageze mubona umuntu ko yageze yorora imfizi. Zamani tulikuwa tukifuga ng'ombe hata hayo. Zavuke mu kibuga kimwe zikarwana. Ambazo zimezaliwa kwa zizi moja na zaidi. Rimwe ryo bamwe abashumba 9. Ni kanisa moja wachungaji 9. 1 2 3 4 9. Nitwe turimo kwikwegera. Mara kwa mara sisi wenyewe tunajiletea shida. Ngono maruza azareka kukunegura sengo avuge ngo kabiri. Atakosa aje sasa kukulaumu. Na ndaritangira ndari mu gutera haleluya neza. Hata kwanza naanza hajui hata kushauti haleluya. Sinu muyumbe. Mimi si mwombaji. Ariko nagize ngo nzobaza umunsi umwe. Ni mumbabarire ndashobora kutazaboneka kuwa kabiri. Labda sijue. Ariko ni ingaruka. Kama nitapata tuziga ku ijambo muyumbe. Tutajifunza kwa neno muombaji. Tuzobazanye ese nizina.
Tuulize, je, ni ese jina? umuntu yitwa umuyumbe habaye iki? Mtu anaitwa Ese Mnangagwa ni izina kwa nini? rihoraho? Je, ni jina ambalo linadumu? Muzi ko muzi kwegera ibintu Mara kwa mara mutabizi. mutajiletea shida pasipo kujua. Ejo bundi nabajije umuntu umwe yarambajije ngo se ntimuzi ko twubakaga inzu tukubaka iyindi ngo ni hukumu. Tulikuwa tukijenga nyumba moja tunasema ni nyumba moja ya mahakama, niseme hivyo. Arambaza ngo sinzi icyo bisobanura. Tulikuwa tukisema kwa hiyo lugha. Hariho inzu imwe abantu bageze babamwe bagatekeramo. Ilikuwa nyumba moja tu ilikuwa ni ya kupiga. Hakaba iyindi nayo itarimo umuriro yo kurara. Na ilikuwa nyumba nyingine atuweke moto, ilikuwa ni chakula. Na tunasema ni nyumba. Arambira ngo sinzi icyo bisobanura. Akaniuliza, je, unajua maana ya jina hilo? Nzi ko ari hukumu, inzu yo kurara. Ni nyumba ya kulala tu. Arambira toya. Akasema hapana. Atabazungu baraje. Mablaka wamekuja. Babwira abantu ngo bazabubaka inzu zibiri. Wakasema ni lazima tujenge nyumba mbili. Inzu imwe yo kuryamamo, nyumba moja ya kulala, n'indi yo gucana nyine batekera. Na nyumba nyingine tu. Abantu baje baryama mu nzu nyine batekeramo. Na watu walikuwa wakilalala tu. Baranga. Leo akasema hapana. Arababwira ngo akawaambia mutayijenga kwa hukumu. Okay, murubaka mukukunda no kudakunda. Kugahato. Mutayijenga kwa hukumu. Murayubaka kugahato. Kwa matuyita ngo ni hukumu. Sisi tukaita hivyo sasa. Kituzi gisobanuro shiryo ja. Hatujajua maana ya neno hilo. Nicho kibazo dufite na bugimbo. Okay, ni shida tunayo. Abantu kubera kutiga. Kwa sababu ya kutokujifunza. Wamenye ngomoko y'ijambo. Wajue shina la neno. Sema amen. Amen. Ngo turabayumbe. Sasa tunasema sisi ni waombezi. Umuyumbe ni. Nini maana ya neno muombaji? Ni ingaruka. Nikirudi tuzaliteretaho. Tutajifunza neno hilo. Biblia niyo ya mbere. Biblia ndio kitu cha kwanza. Maze tuziga umuyumbe n'umusenzi. Tutajifunza tofauti ya muombaji na mwingine huyo. Ese ukomeye ni ubu. Ni nani aliye zaidi ya mwingine? Uwingira kamaro ni ubu. Nani aliye na faida? Azabiyondeba ngaseka ngaho. Mara nikitazama nasikia ati nibaje ku ishuri. Hawa watu wote ni lazima mje. Baremeye se mwaje ku. Basi hamjakubali kwenda kujifunza. Gusa ngo ni hukumu. Yaani wasema tu ni. Ariko nageze ngira igihe kimwe nageze mbaza nigeze kubona kera ariko ndi umwana. Zamani nilikuwa bado ningali mtoto. Sinza nkibagirwa ko kandi. Sitasahau neno hilo. Baje bavuga ngo nabapara. Watu wakasema wao walikuwa ni sijui baza gufata umugabo umwe. Wakakuja kumshika bwana moja. Ngo baramujana. Wakampeleka. Baravuga ngo ko baramujana Hewa Bora. Watambeba huko Hewa Bora. Noneho kicara nibazi Hewa Bora. Kila mara nilikuwa najifunza neno. Kama handa abantu baza bagenda bagapfa. Ni watu mahali ambapo wanaenda wanakufa. Nza kumenya ko ari Hewa Bora. Nikakuja kujua ni yongi hiyo. Ahandu umuyaga mwiza. Ahandu umuyaga Hewa Bora. Umushumba igihe kimwe yigeze gusobanura indirimbo imwe ko nashaka kubereka uburyo usa dukoresha amajambo kubera kutayiga. Kuna nyimbo zamani mzani mara kwa mara tunatumia vibaya na tunafikiri ni vizuri. Aririmba avuga indirimbo imwe abantu baza baririmba. Kuna nyimbo ametafsiri watu wanaimba. Ngebyumukiza. Baza baririmba gute? Niko babye. Wino kwisoko ngari nziza Chabugufi wa mutindiwe Jakubirenge byumu. Agira gute? De kamanzu reke wo. Iki. Ache kubirenge. Temu. Agira gute? Numwe na haguruka vuga. Okay, mama moja asimame haguruka vuga. Mama moja simama. Mese bibaye gute mwabigishwa. Indirimbo maze imyaka munima ngani mufugi. Myaka na myaka. Ko turiga. Tunajifunza tu. Yes. Kuja simama kidogo. Ache ku birenge by'umukiza. Aze ku birenge by'umukiza. Niko muzamuririmba. So ni muyisubiremo twumva. Ngwino kwisoko nga. Ese turi kumwe.
Je, tuko pamoja? Twaye twiga mureke Okay. mugaruka vuba. Turudi haraka. Mugaruka vuba. Turudi haraka. Mukurikira umwarimu. Tufuate mwalimu. Kandi abyo wabisobanura reka aho ngaho. Hakuna matafsiri mengi. Bwirwa wanyagaruka. Okay. Daddy, okay. Sister, turudi. Rudi upesi. Uje mwarimu uranga. Mwalimu yuko hapa. Ese turi kumwe? Kenshi twageze turima cyakubirenge by'umukiza. Ariko ja kubirenge by'umukiza awutunganye. Ese turi kumwe? Amen. Twoha Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Abari hari inyuma haleluya. Katugende rero. Tuendelee. Nari njatse gusobanura amagambo tse dukoresha. Kuna maneno ambayo tunatumia kubera yuko tutayigishijwe. Kwa sababu hatujafundishwa. Umuntu akumva ko ari ku murongo. Na mtu anajisikia kama ni line nzuri. Kandi akumva ko ari sawa. Na anasikia ni sawa kabisa. Kera twangize tugura imyenda. Zamani tulikuwa tukinunua nguo. Akayandika kubera kutamenya Icyongereza. Na wanaandika pasipo kujua lugha. Inimbwa. Wanasema this is a dog. Kamukubita ku mugongo. Na unavaa tu hapa nyuma. Na basoma ngo inimbwa. Na wanasoma tu this is a dog. Nawe gusa ngo abonye byangwa. Na wewe unaona tu maandiko tu wameandika tu maandishi. Shida. Kutiga. Kutokujifunza. Umuntu uzi Icyongereza wotora umupira wanditse ngo nimbwa. Kama wewe ni msomo umesoma unaweza kununua hiyo nguo kabisa. Kutakizi Icyongereza ni kwa Mungu kubitaho. Lakini kwa sababu ya kutokujua lugha tu wanditseho neza. Unavaa tu na unaweka hadharani. Amazina mufite mwamwiyita. Majina ambayo mnajiita. Amazina muri mukwiyita. Majina ambayo mnajiita. Amazina mufite. Majina ambayo mnayo. Ayo mazina muzoyasamba nitugera mu ijuru mutayakorera. Mara kwa mara mtaulizwa majina haya. Amazina mwiyita ntimuse nayo. Majina ambayo mnaitwa na msifanane na majina haya. Mukabona Yesu araje. Mukiona Yesu anakuja. Muzikwegera ibyo mudashoboye. Mtajiletea shida. Mubanze mureke dufate rimwe. Achani kwanza tushike jina moja. Iryo gusenga tubanze durwane niryo. Tuombe kwanza tupigane na hayo. Mbaye ngusiza aho ngaho nzasanga warakoze research. Ama nitakuacha hapa labda utafanya utafiti wote. Tuzoza tuganira tuzana ibyanditse. Tutakuwa tunaongea tulete na maandiko. Amagambo gusa yakanwa. Si maneno tu ya makinywa. Ngo niko nahoraga ntekereza. Ni vile nilikuwa nafikiria. Ibyo gutekereza tuzabireka. Mambo ya kufikiria tutaacha. Tuvuge ijambo etymologique. Tutasema neno kama vile kwa shina. Yavuye hi. Limetoka wapi? Sobanura iki? Inamaanisha nini? Ese ni izina ry'umuntu. Je, ni jina la mtu? Kona ningagiyemo kugira ngo wenda. Ilikuwa tu nikupita tu. Akagatuma nuko twari tugeze. Tuingie sasa kwa somo lenyewe mahali tulifika. Twari tugeze ku bintu umusirikare azayigishwa. Tulikuwa tukisema maneno ambayo askari anafundishwa. Umusirikare mwiza wa Kristo. Askari mzuri wa Kristo. Twari tugeze ku ijambo rivuga ngo bazabigishwa kutagira ubwoba. Wao wanafundishwa kutokuwa wenye oga. Nta musirikare ugira ubwoba mu ndayi. Hakuna mwanajeshi ambaye anaoga tumboni mwake. Ndimukwibaza ibibazo dufite by'ubwoba. Mimi najiuliza maswali mengi kwa sababu ya oga. Ngatangara. Na ninastaajabu. Nibaza ngo ese. Ninajiuliza je, turi abasirikare ba Kristo? Sisi ni askari wa Kristo. Ejo ndagira ngo twaririmbye indirimbo imwe ivuga ngo turi abasirikare rwose twejejwe n'amaraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Bana, tafadhali kuna maneno ambayo tutakuja tukondoa. Usubona ubwo bwo bugira ko Yesu ni umuyobozi. Woga unayo kabisa, wewe unastahili. Yesu niwe muyobozi. Yesu ndiye kiongozi. Ako ni kitangaza. Wewe nuko reka
ejo nimugoroba navuze ngo ubwoba jioni nimesema woga zabutuma umuntu agira gutabesha ya unafanya mtu awe msema kandi uongo, ubwoba ntawe butinya lakini woga hautamwogopa mtu. gutinya ngo uri bishop, Hawezi kuogopa bishop gutinya ngo wakijijwe kera, ama umeokoka za kitambo. nibwo gutinya ngo uri musenyeri, Haujaogopa ati wewe ni bishop gutinya musenyeri ngo uri apotre, ama wewe ni apostle, keretse iyo wuguriye umuryango gusa. kama tu umefungua mlango. Nigeze kumva inkuru imwe, kuna habari moja nimewahi kusikia, umukobwa wagiye kwiba muri bank. Ni msichana ambaye ameenda kuiba kwa bank. Ngo ashike muri bank, alipofika kwa bank arinjira, akaingia, yinjira kwa manager, akaingia kwa manager. Nono ngo ashike, alipofika huko yamamubwira ngo nazamura amaboko, akasema wewe pandisha mikono, ati nutayazamura usipopandisha mikono saa hii tu nitakurushia tu grenade. Yamakuramo ikintu, yamamubwira ngo akachukua tu kitu alikuwa amefunga funga tu, manager akapandisha mikono, azana birya afite, akaleta vile vile alikuwa amushira mu mufuko, akaweka kwa mfuko, aramubwira ngo ni wishaganye, akasema ukijaribu tu kutingisa kidogo nazirege ziraguturikana. Mimi nimekwisha kuweka kwenye kabisa. Amafaranga ari, pesa ziko wapi manager? atureba hari, angalia huko akuyemo pesa, ati ayandi, na zingine ziko wapi? Ubwoba, woga tu, ati ayandi, pesa zingine ziko wapi? atayanyuma ari hari, pesa za mwisho ziko wapi? Pateke aramubwiye tukamanura amaboko, ukijaribu tu kushusha mikono urupfu. Shauri yako. Arasohotse, msichana akatoka, yinjiye mu modoka aragiye, akaingia gari akaenda. Noneho manager kabaki tu, abakozi umwe araza ngo shikasa, aramubwira ati ntunegere, ati manshizemo grenade, wameweka grenade huko kandi bambwiye ngo sinitse amaboko, wamesema nisishushe mikono. Icyo uri bukore, kitu utafanya, hamagara umugore, ama wewe itisha mke wangu aze dusezerane, akuje ni muage tu, kuko urupfu rwageze, kwa sababu kitambo nimekufa. Umugore ndaraza, bibi yake akakuja, bashika umugore ati byageze, mambo ni hagarara aho ngaho, wewe simama tu hapo, ati dusezerane. baba si tutagana nini baba, ati muwandi yanibye, ya mkora amekuja, lakini ameacha grenade kwa mfuko. None sasa ati wewe uzareba abana, wewe utaangalia watoto, umugore ati samaboko, tafadhali shusha mikono, none nimba ufufe, kama utakufa ukufe. Ati wa mugore wewe mwanamke, umugore aramwegereye, mke akasonga mbele, yamakora mu mfuko, akaguza ndani ya mfuko ngo akoremo, alipofika kwa mfuko yamasanga ni voka, avocado, kandi gavoka yari yiriwemo kera yashushe, avocado imeshinda kwa mfuko na imekuwa ngo akore mu yindi asanga ni indi, akaguza kwengana akakuta ni avocado. Manager wa banki ubwoba, woga, uziko abantu mnajua ya kwamba Satani ari mukuzana amavoka, Shetani analeta avocado akayabashiraho na anaweka kwa mifuko, bakavuga ngo barapfuye, na mnasema mnakufa. kandi ngo uko nibo dufite, kandi ngo ko baraja mu ijuru, na hata mnasema tunaenda mbinguni. sinzi ni mubava nguru rugendo dufite n'urwo kuja mu ijuru, kandi imbibaho ivuga gutyo, uru rugendo mfite n'urwo kuja mu ijuru, umukiza ni yari nanje nkwiye kuja. ukungu rugendo bafite n'urwo kuja, na hii ni safari mnayo ya kwenda mbinguni. Umuntu azayigishwa ubwoba bugashira, mtu anafundishwa na woga unaisha, umusirikare baza bamurasiraho imbunda z'uburyo bwose, askari hata wakimurushia akagera ahandi atashobora kwishaganya, fika mahali hata tingiza, sema amen, haleluya, bakamukunkumura mu hata ubwoba, wanapweka ubwoba bugashira, woga unaondoka, ubwoba bukaranga, woga unaondoka, bamara bakamushira ku rugamba, hata wanamweka kwenye mapambano. wewe imbeba ngo iri kwirirwanka mu nzu, panya anakimbia kwenye kama shetani. ngo sinzi ibintu unaraye none, sijui nimesikia vitu gani usiku, ibiki waraye ni vitu gani gani wari kubyumva kuko utasinziri. Sasa wakati, kwa nini hujasinzia? Soma Itangiriro murebe ikinyoma, kitabu cha Mwanzo tuone vile woga sasa nani, ubwoba buza gutuma woga. Aburahamu avuga Sara umugore we ati mushiki wanjye,
aho Abimeleki umwami w'Igerari atumira Sara aramujana. manuka he Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi y'ijoro iramubwira iti umeze nk'intumbi kubwa wa mugore wenze. nushaka urekere gutyo. Yes. Noneho ese turi kumwe ko murareba hano, murebe hano babye, Tazama hapa mama. mureke uriya agiye kwicara. Abrahamu yigeze kugira ubwoba, yeye wakati mmoja alikuwa na woga, yamabesha akasema uongo. ko ndababwira ngo ubwoba buzabujana n'iki? Nasema uongo unatembea na nini? Ni kinyoma. Na kusema uongo. Ndibaza sinzi. Mimi najiuliza ama nafikiri. Wenda ababaye nk'abasirikare botuge. Sinzi ko umusirikare yoza ngo aje gutanga raporo y'ikinyoma. Sijui kama askari mwanajeshi anaweza kuja akatoa ripoti ya uongo. Ibintu bitabaye atabonye ngo aze. Mambo bado hajaona na macho yake. Raporo. Akuje kutoa ripoti. Yamabwira umugore. Abraham akamwambia mkeo, ndi mukureba ahantu tugiye. Mimi natazama mahali tunaelekea. Ukuntu sa vile nakuona sura yako no kuzira. Hata naweza kufa kwa sababu yako. Tugeriri. Tukifika huko uvuge kuri mushiki wawe. Wewe utasema wewe ni dadangu. Kandi kikinyoma yabeshe. Na uongo huu ambao ametumia chafasha umuhungu wiwe. Imekwenda mpaka kwa kijana wake. Umuhungu we nawe ngo buce. Asubuhi yake kijana wake yamabesha uko nawe. Naye akaendelea kusema uongo hivyo hivyo. Kandi kubera ubwo. Kwa sababu ya woga. Iteka ryose umutima wawe ni wuzura ubwoba. Mara moyo wako ukizidiwa na uongo na woga uzabesha. Utasema uongo. Kandi abanyabwoba nibo bagira inzozi nyinshi. Watu wenye woga ni wao ndio wanakuwa na njozi nyingi sana. Aho narimvuze muraza kwasoma mu itangiriro 26 n'umurongo wa 6 ugera ku 8. 26 mtaendelea kitabu cha Mwanzo. Mwana wa Abrahamu yabeshe. Vile kijana Abrahamu naye amesema uongo. Mtazawugira ngo nibyo mvuze. 26 n'umurongo wa 6. 26 na aya yake. Ubwoba butuma umuntu abona ibintu ko bitari. Woga unafanya mtu aone mambo yasivyo hivyo. Kubara. Kitabu cha Hesabu 13:31. 13:31. N'umurongo wa 32. Hadi 32. Kubara. Ubwoba buza butuma umuntu abona ibintu ko bitari. Woga unafanya mtu aone mambo vile umusirikare atozwa kutagira ubwoba. Mwanajeshi anafundishwa kutokuwa na woga. Kugira ngo azabone ibintu mu buryo bwabyo. Ili apate kuona vile kamili ilivyo. Wahabonye? Sijui amefika hapa. Asome. Kubara 13:31. 13:31. Maze abantu bari bajanye nawe baravuga bati titwabasha kuzamuka ngo tubarwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Komeza 31. 32 nako. Babarira Abisiraheli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase. Bati ni igihugu twanyuzemo tugitata, ni igihugu cy'umwiryane kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare kandi twabonye. Ugeze kuri kangahe? Oya hose navuze 32 siko twavuganye. Ya 32 tutarudilia tu hapo. Mwumve uburyo babonye. Sikia vile walivyoona. Umunyabwoba mtu mwenye woga azabona ibintu uko bitari. Yeye anaona mambo tofauti. Ngo barabarusha amaboko. Ni watu wenye kuwa na nguvu nyingi sana. Ubona kera abantu ubungubu nda abantu ntibakirwana. Labda watu siku za leo watu wapigane. Kera twageze cyo kurwana bakaza n'ivumbi. Wa zamani tulikuwa tunaenda kupanda wanaleta tu majivu. Na wanafanya hivyo. Babango kubita. Unasema piga? Wakubita. Unapiga? Wanyu wabona rashukiye. Ukiona mwenzako ana sita. Ntiwagaze utinde. Ukamu kubita ikofi ryo mu gutwi. Unaona mchapa kwenye madumama. Ngo wabonye kera kwintege nzabaye. Sababu uliona nguvu zake sasa. Kandi wakubita nawe yakubita. Ukipiga na yeye nanone ukamutangira kare indamba riba yaba. Unaanza vita mara moja unaingizanya. Umunyabwo bageza amavuga ngo njewe ngo mundeke. Mtu mwenye kuyagala kuza mimi mniache. Twagiraga ibyumweru byo kurwana. Tulikuwa na wiki za kupigana tu.
bakaguhitiramo nk'abantu babiri na wanachagulea watu wawili. Imani ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo yaraje ndi abantu bakirwana. Asante kwani Bwana Yesu Kristo ndio watu wampigane kwa leo. Ngoko ndizikirwana. Na hata kuku Icyo zimeacha. gituma abasore bubuzi ubwoba. Na ndio maana vijana wa leo nyinyi ni wenye woga. Ubwoba bwarabije. Ndio sababu mmekuwa wenye woga. Haraho mwarwanya. Mpigana wapi? Mutarwanye amakofi n'ingumi. Nyinyi mtapigana hata na nini makofi. Ya mnaweza kusubiri haya ambayo inafanya hivyo. Yoroshe. Si mambo rahisi. Ese turi kumwe. Yamavuga ngo abantu baraturusha amaboko. Akasema hawa watu tumeona wao ni wenye nguvu sana. Cya gatatu twavuganye. Neno la tatu tulikuwa tukiongea. Ubwoba. Woga. Ubwoba bwereka umuntu gutsindwa gusa. Unaonyesha mtu tu kushindwa. Kubara 13:28. 13. Koni washake bahandike kugira ngo ngende hepfo. Ya muandike haraka twende. Cyangwa hasoma. Labda mchungaji atasoma hapo. 13:28. Yes. Ariko abantu bagituyemo n'abanyamaboko. Kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye. Kandi ni minini cyane. Kandi twabonyemo abanani. Baravuga batukundu twabonye. Wakasema vile tumeona. Si abantu bo gutsinda. Si watu wa kushindwa. Abanaki n'abantu barebare. Ni watu warefu sana. Umunyabwoba mwenye woga atinya ibibazo byamugezeho. Anaogopa mambo ya kureba ubugari bw'Imana. Pahali pa kuona ukuu wa Mungu. No kubona imbaraga z'Imana. Na kuona nguvu za Mungu. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ariko birigishwa. Lakini ni mambo ya kufundishwa. Ubwoba bwuzuye mu bantu. Woga ambao watu wameona. Nuko bataramenya imbaraga zibari. Kwa sababu hawatajua nguvu. Tibabitojwe. Hawatafundishwa. Bamenye ibitegwa byose. Ili wajue yale. Bidafite imbaraga gusumba iz'Imana. Hazitakuwa na nguvu kuliko za Mungu. Ubwoba butuma utinya ufite imbaraga nke kuri wewe. Hata woga unafanya gutinya umuntu ufite imbaraga nke kuri wewe. Woga unakufanya wewe uwe mpungufu kwa yule mtu ambaye kwa na nguvu kuliko wewe. Samueli wa mbere. Samueli wa kwanza 17 n'umurongo w'8 na aya yake ya 8. Birababaje yanahuzunisha gutinya umuntu urusha imbaraga. Kumwogopa mtu ambaye unamzidi nguvu. Gutinya umuntu ari kuguhunga. Kumwogopa mtu ambaye angestahili kukuogopa yeye. Noneho wewe akaba ari wo muhunga. Lakini sasa wewe ndio unakuwa sasa wa kumwogopa. Nicho giteye agahinda. Na ndio ni huzuni kubwa. Ireka nibwo buzima turimo. Na hiyo ndio maisha tunaishi leo. Umuntu ari mu guhunga umuntu. Mtu anamkimbia mwingine. Ngo ndamusuhuza. Kwa sababu asisita ngo ari mu imbaraga za Satani. Asa nimejaa na nguvu za Shetani. None imbaraga za Satani. Nguvu za Shetani. Ni imbaraga z'Imana. Na nguvu za Mungu. Ni si imbaraga zikomeye. Nguvu gani ndizo? Ese uri mu imbaraga za Satani. Je, ni nguvu za Shetani? Uri mu imbaraga za Satani. Wewe ukijawa na nguvu za Shetani. Uri mu imbaraga z'Imana. Na yule ambaye amejawa nguvu za Mungu. Ni nani ambaye anastahili kumwogopa mwingine? Hako ariko twatahuye neza. Je, kwa nini tusifikirie vizuri? Soma nanoneka. Soma mara tena. N'umurongo w'8. Numara usoma umurongo w'10 n'uwa 11 gusa. Kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi umufilisitiya namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka asanga. 10. Umufilisitiya arongera aravuga ati suzuguye ingabo z'Abisiraheli uyu munsi. Nimumpe umugabo turwane twembi. 11. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo y'umufilisitiya bariheba baratinya cyane. Bariheba wakakata moyo. Ubwoba burabatekera. Woga ukawa mwingi sana.
ariko ni igitangaza, ni mambo ya ajabu. Ariko uzi gutinya umuntu urusha imbaraga. Unajua kumwogopa mtu ambaye unamzidi nguvu. Goliath abantu ingabo n'ingabo ziri kumwe n'umwami. Goliath ambaye alikuwa mtu mmoja. Akababwira ngo nimwitore umuntu umwe. Na akawaambia mchague mtu mmoja tu. Mmekuja kufanya nini? Umuntu umwe yigeze kuza arambwira. Mtu mmoja amewahi kuja kuniambia ngo wari abantu ngo bafite imigambi itari myiza kuri. Ati kuna watu ambao wana nia mbaya kwangu. Taho. Aha. Ati nugusenga cyane. Ni nastahili kuomba sana. Bazagira gute? Watafanya nini? Ngo hari imitego bahaba gutega. Ati kuna mitego ambao wanaandaa mbele zangu. Yo kugira gute? Ya mitego gani ya kufanya nini? Niambie sasa. Izagira gute? Itafanya nini mitego hiyo? Ngo nuko Imana yamubwiye. Ni hivyo tu Mungu amesema. Ndamubwira ngo njewe. Mimi nikamwambia mimi ngira umwanzu. Mimi ni adui moja tu. Shetani. Kandi ndabizi. Na mimi najua. Ndasenze. Nisipoomba, taraye mu masengesho, nisipolala kwenye kesho, mfata masengesho igihe kinini, nipate maombi ya muda mrefu, yonicho shetani anaweza kuniangamiza. Nicho bituma mpora ndi maso. Na ndio wakati kila mara mimi nitayari. Yamagake. Mimi nalala kubera konzi kumwanzi wanje. Kwa sababu najua ibilisi wangu. Ntazapfa. Yeye hatafa. Mwuka ntazapfa. Yeye ni pumzi. Kandi nijashaka. Yeye ni mimi natafuta. Kubera konzi kwa rinje ufite imbaraga. Kwa sababu mimi nilijua ni mwenye nguvu. Nigeze kugira akabazo kamwe ndwara ukuguru. Nilipatwa na mguu wakati moja. Nono nazanja muri biro. Wakati nilipofika kwenye ofisi. Ariko ngafatirwa muri biro. Kwa ofisi tu mguu ananirwa kwicara ngasoma nyine bitabo. Nashindwa tu na kusoma tu, nasimama tu na kusoma. Ndasenga. Nikaomba. Noneho mubuce asubuhi yake ndikana yeyo bara mapepo. Nikasema labda hizi zinaokoa kwa demon. Mbiri wacu tuye gusenga. Nikamwambia mwenzangu twende kuomba. Kandi tugiye gusenga masengesho y'intambara. Na tutaomba maombi ya vita. Ubundi iyo umuntu ambwiye ikintu kindimo, wakati mtu ananiambia kitu dikimo ndani mwangu, niho nza mvuga nti tamubajije tutagize pasipo kumuuliza ama kufanya hoja. Tukanga ubuhanuzi. Usikatae unabii. Undi ukanga ubuhanuzi. Usikane unabii. Kuzabushebura urebe kwa. Lakini ni lazima uweke kwenye mzani. Biblia irabangu ivyo wumva. Biblia inasema yale ambayo tunayasikia, ushakire, uyapokee. Ibyo tumva. Na yale ambayo hubire. Uyaache. None umuntu aranandikira. Mtu akaniandikia. Arambwira atari ko muri biro yawe ndi ameze neza. Akasema kwa ofisi yako si vizuri. Nikasema avuga ikintu kera mpaye numva. Yeye akasema kitu tayari na mimi nimeanza kujiza. Nimeomba usiku 3. Nambura inkweto. Nikatoa hata ndavuga ndi ndambara yabaye. Nikasema vita imeingia. Reka ndebe rero byange. Acha nipime nione yakadi. Nuko nichare. Basi nitaketi misi 3. Siku 3. None notinya Satani kandi Imana ifite imbaraga ku Satani. Naweza kumuogopa shetani na tena Mungu yuko na tena ana nguvu. Ni nko kuvuga ngo abasirikare. Ni kusema kama askari. Umenya ko abo bagiye kurwana. Wakijua na kwenda kwenye vita. Bafite imbaraga nke. Wana nguvu chache. Abasirikare ni bake. Waskari ni wachache. Intwaro ni nke. Hata silaha zenyewe ni chache. Uko bise barabasumbya. Wale ambao wanatufanya wanazidi. Ndio nategura n'abantu benshi. Hawezi akaenda watu wengi. Sema amen. Amen. Ni hivyo. Kandi ntibaza bafashwa n'umwuka we. Hawajasaidika na Roho Mtakatifu. Uburyo bize gusa. Ni yale ambao wanajifunza. Umuntu bakaza bamurasa gutya. Mtu wanamshuti. Akaza aryama. Bakamutera ibomba rikagwa ha. Akasura kabyuka. Kandi si umwuka wera ubumubyengo abyuka. Si Roho Mtakatifu anamwambia mama. Twebwe ngo tugira umwuka wera. Si Roho Mtakatifu. Ariko twebwe dufite umwuka wera. Sisi tuna Roho Mtakatifu. Ariko ni twubwoba bwate. Lakini sisi ni wenye woga. Ubwoba ukutari. Woga unakufanya ujiite vile usivyo. Bukakwita ukutari. Na woga unakuita kuwa mtu mwingine. Ibangu usoma kubara. Na Hesabu kitabu cha 13:33. 13:33. Eh. 33. Yes. Kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse mu bantu barebare banini. Twibonaga twamezeho nk'inzige.
ko turumvikana. Yes, tunaelewana. Ubwoba Woga uzabutuma wiyita ukutari. Unafanya kujiita vile usili. Abanyabwoba watu wenye woga bavuze ngo wao walisema ngo bariko bababona nk'inzige. Wao walikuwa wationa kama nzige. Bama bahindura umuntu mtu akamgeuza waremwe mu shusho y'Imana kama sura ya Mungu. Urimo n'Imana na Mungu yumo ndani mwake. Uw'Imana yahumekeye mu mwuka wake. Mungu amempulizia pumzi yake. Ndicho kiremwa Imana yahaye ubushobozi bw'ibyo. Ndicho kiumbe Mungu amepea uwezo wake. Bama bavuga kubera ubwo. Wao wakasema kwa sababu ya woga. Bariko batubona nk'amahanzi. Wao walikuwa tuona kama vile panzi. Ntabwo umusirikare azareba aduyi ngo amubone ngo ni munini kuri we. Ntabwo azabona ngo ni mwinshi. Hataona kama ni watu wengi. Hapana mubare. Hataona azabona kurwana gusa. Tukupigana. Ese ko birumvikana? Sema amen. Amina. Ubwoba dufite mu nzu y'Imana. Woga ambao tunao nyumbani mwa Mungu. Ubwoba abakristo bafite. Woga ambao wakristo wanao. Tukwiriye kubigisha. Lazima tuwafundishe. Tukabigisha imbaraga z'Imana. Tuwafundishe nguvu za Mungu. Tukabigisha n'ubushobozi bw'Imana. Na uwezo wa Mungu. Tukabigisha n'Umwuka Wera twasigiwe. Roho Mtakatifu tumeasiwa. Sema amen. Amen. Abantu bakava mu ihahamuka. Na watu watoke kwenye traumatism. Sinzi umuntu umwe wigeze kuvangwa arahunga inzara. Sijue mtu mmoja alisema ati atakimbia njaa. Waba aramubwira atereka nguhe umuti. Mwingine akasema acha nikwambie habari. Ati nimbugiye guhunga inzara. Kama unataka kukimbia njaa, atusigida. Usigini. Utaacha tumbo. Hata uzobusiza inzara. Pale sasa utaepukana. Ariko nimba ujanye inda. Lakini kama unaenda na tumbo, urayijanye inzara. Na njaa unaenda nayo. None. Sasa noese niba utinya Satani ipfa. Kama unaogopa Shetani utakufa. Na umuntu nafe uzoba usize Satani. Wao ukifa Shetani unamwacha. Reka dusome Abaroma. Warumi. Ihute soma Abaroma ibice 8:15. Sura ya 8 aya 15. Turaza gusoma Imigani 3:25. Mezali tutasoma hapo. Warumi. Abaroma 8:15. 8:15. Aravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti abada. Ntabwo twigeze dutozwa, hatujafundishwa ngo duhabwe umwuka w'ubwoba, tupewe roho wa woga. Uwo mwuka wavuye. Je, roho yametoka wapi? Twahawe umwuka. Sisi tumepewa roho. Udukura mu bubata bw'ubwoba. Ambao unatuondoa katika utumwa wa woga. Sema amen. Amen. None si ubwoba dufite n'ubwiki. Sasa woga watu nao ni wa nini? Twe ndaza kwagera gato naringe kubivuga. Labda tutafika hapo. Soma ya Migani nanone. Mizali 3:25. 3:25. Ntutinye ibiteye ubwoba by'izaduka cyangwa kurimbuka kw'abanyazahabu. Ntutinye ubwoba bw'izaduka. Usiogope woga ya mambo yanakuja kigafla. Ubwoba bw'izaduka. Mambo ambayo yanakuja kigafla. Umuntu ari kubwirwa inkuru y'ubwoba. Habari ya uongo. Umuntu agahwera. Na mtu anamkabidhi kama anataka kufa. Musirikare. Mwanajeshi azatozwa, mtu ambaye anafundishwa umwuka w'ubwoba ugahunga, na hata roho wa woga inaondoka. Umwuka w'ubwoba ugashira, roho wa woga inaondoka. Bakarasa mugenzi we, hata wanapiga mwenzake, umwe akamusingira, yeye undi agakomeza, mwingine anaendelea. Bakarasa undi, wanapiga mwenzake, umwe akamwigiza inyuma, undi agasimba kagenda, mwingine anaendelea mbele. Ichitwa humuyumba. Ya, zaidi sana. Umuyumba aravuze. Zaidi sana wenye maombi wamesema. Kagira undi mushumba ngo aravuga. Hawa mchungaji atasema neno.
turapfuye mwabashumba. Wachungaji ni kama tunaangamia. Umuyumbe ngo yavuze. Mwanamwombe amesema. Hakagira undi muntu usura ngwara undi muntu. Awa mtu mwingine atasema tena. Mbuza abashumba se numuri ruhande rwose. Hata na nyinyi watu wa Kristo. Abayumbe yogenda kabura ngo Imana yamanga gucire mu gutwi ukamuga. Hata mwanamwombe atakuja akasema Mungu amesema nikutemea mate. Leta sikio. Hariho abantu batohakana. Kuna watu ambao hawezi kukana. Niko Imana yambwiye. Ndivyo Mungu amesema. Ndagushira mu gutwi. Nitakutemea mate kwa masikio yako. Ariko ni gitana. Ya ni mambo ya ajabu. Shomundi hari umuntu wambwiye ngo mu rusengero umuvuga umunyamasengesho yaravuze ngo mwanamwombe amesema ngo kubera ngo umucuranzi buryo yacuranze neza. Ya kulingana na vile mcheza keyboard amecheza vizuri. Haje kuvuga ngo kumekuja roho ambaye imesema ha jambo livugo. Hakuna neno, hakuna mnenaji leo. Umukuriho. Roho ya leo. Ngo niyo umucuranzi natwe dutanga. Ni mcheza keyboard na sisi tu tucheze. Bintu birahagarara. Na mambo yakasema. Abashumba bicaya. Wachungaji walikuwa wameketi hivyo. Ntimupfana abana. Msiwalaumu watoto. Nabo baragoye nyine. Hata wao ni kichwa ngumu. Tubifite mu ruhare. Lakini na sisi ni kama tuna support. Sinigeze kubabwira umunsi umwe bahaye gapapa ngo nanakire. Siku moja wamempea gapapa ati amkaribishe kwa kanisa. Ndaseka ndahwera none. Mimi nikashangaa nikastaajabu sana. Mu buryo bwa administration. Ya kulingana na vile administration inafanya. Papa no Mukristo. Yeye ni Mkristo cyane pe. Kandi azayubaha pe ndamuzi. Najua na utii cyane pe. Zaidi. Ariko kuvuga ngo naje ndumushitsi. Kusema mimi ni mgeni. Wamara umupasiteri agahaga papa ngo nanakire. Na mchungaji anamwambia gapapa amkaribishe. Umushumba araho ngaho. Na mchungaji ambeketi hapo. Ni bintu bitu. Haba ni Imana yonyine yorakara. Hata Mungu mwenyewe anaweza. Nukuri. Ya hiyo ni ukweli. Simvuze ngo ndigitanga muri administration. Sitakuwa ajabu lakini kulingana na administration. Konda garuka ku gisirikare. Narudi kwenye askari. Chef d'état major. Ya abafite umuntu umwakira. Ya kulingana na vile ngazi zimepanda kila mtu. Agiyagira umuntu ushobora kumwakira. Kila mtu ana ngazi yake ya kupokea. Aje akija bategura ungana nawe kugira ngo mwakire. Kuna yule ambaye wameanda anapeta kama yake. Ikintu cyatwishe twebwe. Tuzana ibintu byose mu mwuka. Tunaleta mambo yote kwa kiroho. Ariko siko bitegerezwa kumera. Mwigisha abantu. Lazima watu wafundishwe. Sema amen. Amen. Mwigisha abantu. Tafadhali muwafundishe watu. Bamenye ngo reverend pastor mudaheranwa yaje. Wajua reverend akikuja. Unakira. Yule ambaye atampokea. Mundu turesha. Ni yule ambaye wana level moja. Hapana mudiakoni. Hapana dikoni. Numuririmbyi ama mwimbaji ndiye atakuja kupokea reverend. Hapana. Kwiga. Kujifunza. Ngo genda ntangorane ngo amhaye ngo burenganzira. Ya ati amepewa ruhusa. Kuragira gute? Kuramu burenganzira wicaye muhaye. Unampea ruhusa na umeke tunafanya nini? Ejo kandi namara gusimba hariya akiaza kuruka Abakristo gabaze bavuga ngo ni umunsi uzohaye bazavuga ngo nakani uzumenya kwakira. Watasema huyu ndiye anajua kukaribisha wageni. Kwa hiyo abikora kenshi kwa sababu amefanya mara nyingi na hata anaweza. Abakristo bakavuga bati na Wakristo wanasema wasigani nk'umupastor. Kwa nini sasa? Bazagumuka umunsi umwe. Siku moja watakurudiri. Wewe utaketi. Uribiteye nini? Ni wewe ubizi. Wewe ndiye umesababisha hayo. Ngozoza wicara ngo ntiwakira. Utakuna keti bila kukaribisha wageni. Abanza bakubitemwe igipindi. Waweke sasa kwenye Teresa haleluya. Haleluya. Abanza bakwege. Akubitemwe akarinimbo. Awapepete kanyimbo. Numara umunsi wowe uzaza kwakira. Siku utakuja kupokea wageni. Haleluya. Haleluya. Ko barakureba. Wanakuangalia. Bamenyereza uko nyine. Ukiwaendelesha hivyo. Uko nyine uza wakira. Vile unawapokea. Abari kubamenyereza. Endelea hivyo hivyo. Sema amen.
ari byo bamenyereza bari byo bigisha wazoeze hayo. nawe uzoshiramo akana k'amasengesho kari mu guhudumia Ukiweka kakijana kadogo kadogo kazi kupanga panga ibintu anajua kupanga mambo hivyo. ariko ntigitanga Ni ajabu. namara ngo sindi mukumenya ngo buryo ngo abantu bari mukomoje inyuma Na sijue vile watu wanaenda nyuma yake. sichage wagaze umuhango Si ni ile wakati ulikuwa unampea wakati kila mara. akabanza agakubitamwe agakorasi Kwanza naweka kanyimbo. we korasi ndio yishoboye Na wewe hujui kuimba. akavuga ati ndatera za haleluya zitatu Kwanza nitashauti haleluya zimwe tatu. zitambitse Zingine hapa izindi bila zija hejuru kasi moja zinaenda juu na zingine wewe zinashuka. ntayo uzotanga Wewe hujui kushauti hivyo. Baadaye abwira ati nakana we teri na utasema na Rubere na wewe shauti. rero amuhaye umwanya ntusubira kumubuza uburyo yaki Amepewa fursa kula mama. yamatera mbese abani bande Zine shuti za mureka azakira abantu mu rubungano mu yeye kazi yake ni huko wakiwa kwenye chumba cha maombi, hano wewe lakini wewe mchungaji, ese ko birumvikana Amen. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe. Tuimani icyubahiro. Hallelujah. Amen. Twongere hallelujah. Amen. Dusubire hallelujah. Amen. Nta muntu utazukunda l'administration. Hakuna mtu ambaye hapendi administration. Barashobora kwibura ariko nta muntu utazukunda. Inaweza kukosekana lakini hakuna yote. Nta muntu wize wese. Hakuna mtu ambaye kwa msomi. Reka tureke no kwiga. Hata tuache mambo ya masomo. Abagabo bakera. Watu wa zamani hari wageze avugira ijambo mundi mugabo. Hakuna baba alikuwa anaongea mwingine akiongea. Ngo umugabo karavuga. Mzee anaongea. Na wewe unaanza kuongea. Acha kwanza mimi niongee. Abanza arindike. Asubiri nini? Mwari mwasezeranye ko banza kurinda. Mlikuwa mnaagana sasa atasubiri. Ngo pastor wanje ni inshuti yanjye. Pastor ni ndugu yangu. Hakumwe numva umuntu avuga ngo pastor ni inshuti. Ni maajabu kusikia ati pastor ni ndugu yangu. Hano kuri podium. Hapa kwenye madhabahu. Wewe aba inshuti ntubigira ibanga. Hata akiwa ni ndugu yako si lazima uweke basi. Uzigituma mwita inshuti. Unajua kwa nini anamuita ndugu yake? Kwanza mwaka microphone agace. Ni kwa sababu yeye anamnyang'anya microphone naye anatulia. Yamara gahindura gahunda. Na anabadilisha mpangilio. Ubanza urinde. Usubiri kwanza. Nyimbo kama zimbili tu. Niho dukwega umuvuga. Na ndio tutafuta sasa. Ndio ababwiye ko mudukwega mutujane. Mutatufuta mutubebe wapi? Ubukweri twinji hano ndimuririmbe sinobwiriza ngo abantu musipoimba siwezi kuhubira watu indirimbo bakazireka na tuache nyimbo muzobipima umunsi umwe pima siku moja muza abantu baze baririmba indirimbo za mbere nyine kurya zile nyimbo nibarangiza bashece baadaye na korari bazireka na hata kwaya waache kuimba muza mudushusha mnafikiri nyinyi mnatuchamusha erega tse tugerageza ibintu byose mambo yote ni lazima turebe tuangalie kubera yuko ari abantu baza bavuga labda watu wanasema ngo ndibarumva ikirere ngo uko kimeze hawatasikia ngo ndikiratungana itakuwa mambo iyo kitatunganye ni wao siendelee tu kwa twebwe wacu gipanze neza kwetu sisi ni vizuri. Ijambo ry'Imana ryonanirwa kwikira inzira. Neno la Mungu linaweza kosa sema haleluya. Amen. Ligira imbaraga. Lina nguvu. Likagira imbaraga. Lina nguvu. Ligira imbaraga. Zaidi ya nguvu. Haleluya. Amen. Zihindura umuntu byonyine. Byonyine. Kubera ritiririje twamenyereye. Ya kulingana na vile tu tumezoea. Ngo dusome ijambo ry'urufunguzo. Neno la kwanza la msingi. Yamara akigisha iminota 30. Na dakika kama 30. Jewe simpaye mvuka. Mimi sijaongea. Wasindi umwigisha. Mimi simhubiri. None ko wari kugira ngo. Sasa ulikuwa unafanya nini? Wari letse likabijambo. Siweza tuliliwe neno tu. Ndebe ndekera aho ngaho muracyari maso mwovuga ngo amen amen
tukosora abantu. Ni lazima tuwate kurekebisha mambo. Tukore la administration. Tufanye administration. Umuntu akore mu mwanya we. Kila mtu afanye kwa kandi abantu barashaka kwiga. Watu wanataka kujifunza. Tureke gucaha abantu ibyo tutababwiye. Tusiwakaripia watu na tena tujaongea. Tukanenga ibintu tutavuze. Tusianze kukaripia mambo na tujaongea. Kubera yuko nunenga umuntu obipfa. Ni mtamotaka sana. Ndire ibibi byancho. Niambie kwanza mabaya. Bizane mu ijambo ry'Imana. Na unionyeshe maandiko. Umusirikare ndibo muhanirisha atigisha. Mwanajeshi hawezi kuadhibiwa pasipo kufunzwa. Hariya mzee atubwiye mushumba hariya atubwiye ijambo rikomeye. Mzee kuna neno alisema ariko nigite. Reka muhe mikrofone abivuge ndaje kubihindura. Yavuze ikintu cyankoze ku mutima. Ngo igihe umusirikare ngo azayiremera itegeko wenyine. Niko nashatse nguvuge. Biravuga soda akokera rutumutango nini? Soda akokera rutumusoke ya 10 isika nkakato isika ya pasi. Arabisobanura. Akosala camouflage. Camouflage ezali roko nini? Camouflage ni wa mwambaro w'abasirikare bambara. Camouflage ezali kubumba masima bibumba melibinso. Ibyo si rurambi menye. Ngaho ndi mwumve nyine. Ndaza kubisobanura. Mutegere. Akozala lokwa kasa nyoso emonani na mabele oye azanyango. Ngo umusoda zayiremera itegeko giheke. Hapana hivyo yize kuikosi. Mwanajeshi anajiundia mwenyewe sheria. Hapana hivyo abwiwe na komanda. Hapana mambo ameambiwa na kamanda. Agaze mukaga wenyine. Wakati anafika kwenye hatari. Yiremera itegeko. Mwenyewe anajiundia sheria hapo. Nimba rwana. Kama tapigana. Nimba hunga. Ama takimbia. Nimba manika maboko. Ama tapandisha mikono. Arema itegeko. Kuna sheria. Hanyuma rero. Baadaye wagashaka uburyo asa naho ari. Na anatafuta jinsi ya kufanana na mahali ambapo. Kama ni majani ngo asa n'icyatsi kibisi. Naye afanane hivyo. Nimba cyumye agashaka ngo asa n'icyatsi. Ama kimekauka na nataza. Nimba asa gutya agashaka. Ama inafanana hivyo anatafuta fanane hivyo. Soda akokera utumusoke akominesi kanga. Soda yiremera itegeko iyageze mukaga. Mwenyewe anajiundia sheria mahali anafika kwenye shida. Reka nanye ngasubiremo nzamenya nko hata na mimi nirudire nzamenya nko kuryosha ibintu oya reka mbabwire sikia mbisobanure gahano sikia sasa icyatumye ari nkoraho kwa nini umusirikare yiremera itegeko mwanajeshi anaunda sheria mwenyewe iyageze mukaga wakati anafika kwenye hatari none sasa iyo abantu biha uburenganzira wakati watu wanajiruhusu bakiremera ibyo bakora wanaunda mambo ya kufanya baba bari mukaga wako kwenye hatari ngahe tuvuga ese ko birumvikana ntabwo ashobora kwiremera itegeko wenyine hawezi akaunda sheria mwenyewe ariremia ageze mu kaga bali wakati amefika kwenye hatari niba yazengurutswe kama alikuwa amezunguka akavuga ati aha mbigeze hapa nisema nikupona na kufa kwiremera itegeko njye nitajiundia sheria mwenyewe niba nchamuri adu kama nitapita katikati ya adui kama nitapita niba nzamura ama nitapandisha mikono kubera yuko ari mukaga kwa sababu ameingia kwenye hatari kubera iki turi mukurema ibintu kwa nini tunaunda mambo kandi turi mu munezero na tena tuko kwenye furaha muri wa munezero na furaha hiyo hakaba ari w'abayobozi na kuna wagovi wamarukare mitege na wewe mwenyewe unaunda sheria kubera kutigishwa kwa sababu ya kutokujifunza tibagufana wasikulaumu tiwigishijwe haujafundishwa ese ko birumvikana asante noneho baadaye ijambo tuzakomerezaho rya kane neno la 4 tutaendelea yigishwa discipline mwanajeshi ni mtu ambaye anafunzwa kutii agiye gukora ya mambo ambayo anataka kuyafanya discipline heshima mu Kirundi haravuga ngo ni indero ya kwa Kirundi wanasema ni malezi indero malezi muzibuke yuko kumbukeni ya kwamba umunyeshuri mwanafunzi azafata amanota 95 hata apewe percent hiyo bamara bakaza kureba mu gitabo cha discipline na wanakwenda kuangalia kwenye kitabu hicho cha iyo basanze ari umwendiscipline wakikuta yeye ni mtu ambaye afuatilia mwenendo baza bamwirukana kukiga hata wanambedi kandi afite amanota 95 na ingawaje amepata 95 lakini apewa umaze kuona wanamfukuza kwenye shule discipline mahali nimeona kuna discipline ni kwa kanisa ndababwiye ibintu byabikorerwa mu rusengero mambo ambayo yanafanyika kwa kanisa abantu bakavuga ngo ni umwuka na watu wanasema ni roho teyubo ni mambo ya adabu
by'ukuri umwuka ugomba gukora Ni lazima roho afanye kazi. kandi umwuka uzukora Na roho anafanya kazi cyane sana. ndawemera Mimi nakubali. nanjye ngorana n'umwuka we Mimi nafanya na roho nawe Mtakatifu. ukorana n'umwuka we Na wewe pia unafanya na roho ariko Mtakatifu. hari ubwenge Imana yaduhaye Lakini kuna hekima Mungu ubwenge ametupea. karemano Hekima ya Biblia iravuga ngo Biblia inasema abantu banje watu wangu barimbuwe no kutamenya wanaangamia pasipo kandi kujua. ubumenyi Na hekima burigishwa yanafundishwa. ese birumvikana Yes. ubumenyi busabwigishwa Hekima ni kitu watu wanafundishwa. ubudakigishwa kumenya Mtu anamfundisha kujua. kubera ubwenge Imana Kwa yaduhaye sababu ya kile hekima Mungu mbere ametupea. y'umwuka wera ataraza Na kabla Roho Mtakatifu abantu atakuja. bakora indege bakoreshwa n'umwuka wera Watu wameunda ndege. abantu bakoze amatelefone bakoreshwa Watu n'umwuka ambao wera wameunda tendeshimu abantu hizi. bakora imodoka Ama bakoreshwa n'umwuka wale wera ambao watengeneza gari. ubwenge karemano Ni hekima Imana yaduhaye ambayo Mungu ametupea. mu mbaraga z'umwuka wera Kupitia Roho Imana Mtakatifu. isiduha ubwenge Mungu anatupea burya kila. butubamwo Ili pia tukamenya wetu uburyo dukoresha n'urya mwuka tupate wera vile kujiongoza na Roho Biblia Mtakatifu. iravuga ngo Biblia inasema roho wa nabii mwuka ngo w'umuhanuzi ya roho wa nabii nguza wubaha inamheshimu mwenyewe. umwuka w'ubuhanuzi uza wubaha Roho wa nabii unamheshimu mwenyewe. simvuze ngo simbanura Nikisema nta mwuka sitakona. wuniga ngo ndakora Roho hawezi akanishika kwenye shingo. oh yeah No. umwuka ndiwo kwama ngo nasaze Niwe ngo mbuzuko kama vile ngo mbuzuko mama ngira amesema, ngo nabuzuko wabuzuko ngira kandi ufite ubwenge Huna akili. ngo narukuno amanumva kama nilikuwa nasikia. ngiye nko guturika Ni kama kutareka ngo basi. turike aho kuvuga ngo bikore uko wabikoze nabi Afadhali ubasta lakini wacha kusambaza mambo. bazakwigishe ko umwuka aza yubaha nyirawo Wakufundishe vile roho mwenyewe anamtii mwenyewe. sinigeze kubabwira kera nageze nezerwa Kitambo alikuwa akifurahi none sana. ndareba nkabona nanezerewe imbere y'abandi Yeye alikuwa akifurahi mbele ya watu wengine. bikababaza abandi Na wengine walikuwa wanahuzunika. kama nsohoka Mimi nilikuwa nikitoka nje. kama niruka Nakimbia. nageze niruka karambi kamwe Nilikuwa nikikimbia sana. kandi mu mwuka Nikiwa kwenye roho. nageririya Nikibafika huko. imbaraga zigashira Roho nguvu zinaishi. zamara gushira Baada ya kuisha. kaza mu rusengero Narudi tena kwa kanisa. kicara Naketi. ngategereza igihe abacu bafatirwa Nisubiri wenzangu nao kugira ngo tujye ku murongo ili tuende kwenye sambamba. nawe uzofatwa mbere Lakini wao numara kusimama. utangire kudutonganya Uanze sasa ngo ngubu mumeze gute Nyinyi mko aje? wewe wafashwe kare Wewe ni kitambo. itonde Tafadhali tulia. ese ko birumvikana uzi ko ari urwengo umuntu azageramo Kuna ngazi watu wareba abandi ukiangalia watu wengine ugasanga bari hazi unaona kazi umewacha wa mahali. se w'abantu kubameze gute Je, hao watu wako namna reba gani? uburyo wiyakira Jaribu kujiweka utegereze urebe nimba bakubitamo za haleluya zine uone kama tabuchao urebe ko haleluya bazamuka ili upate mufate kuwapandisha ikirere kimwe ya mwende pamoja. nawe ubundi nutabazana ngo muje mu kirere kimwe Usipofanya hivyo muzokosana mtashwana. umwarimu iyo yigisha mu ishuri Mwalimu anapofundisha kwenye klase rifite abantu baresha unaona watu si watu. hari wabo hasi Kuna wale ambao hari wabo wako hagati chini, na wengine hari wako wabo mbele, hejuru na wengine wako sema juu. amen Amen. umwigisha Mwalimu, aza yiyadapta kuri abo bantu yeye bose anaenda kwa ngazi ya akareba kila uburyo mtu. abazamura Anaangalia vya kugira ngo kwenda. bazaje Ili hamwe wote wawe niba uri umunyamwuka wewe kama ni mwenye roho. amen Amen. reba uburyo uzamura abantu Angalia vile utawapandisha watu. ubazamure Uwapandishe. numara kubona mugeze hamwe Ukiona watu wanafika kwa numara level moja. ubabwire uti twiruke Uwaba tukimbie. nawe uzovuga ngo mwiruke Utasema tukimbie. wewe wanezerewe Wewe umefurahi. ntiyicarire Wao waketi chini. numara uvuge ngo bagusuzugura Baadaye utasema ntibanagera kuri level yawe. hawajafika kwenye umefika. dutangira itorero rimwe Tulipoanza kanisa fulani, twararirimbye mu rusengero siku moja tulimba kwa kanisa, ndamahize yamaguruka aca mu idirisha ndamaiza karuka akapita kwenye dirisha n'akaregeye na karegea. niho twari tugitangira Tulikuwa tukianza noneho kanisa. umukristo umwe wari winjiye musha w'umurundi Ya Mkristo mmoja alikuwa na w'umugabo Yes. namabona kwagira gutya Yaani nikaona tu yeye anaenda pole pole, yamasohoka yeye akatoka nje ngo asohoke nanje nsohoke na inyuma mimi nikatoka nyuma yake. kamaze ndise mushinga nta Mwenzangu, none kugiye hanze yamekuaje? kusohotse Kwa nini? kweka Eh, ngo nsanze hariho abasazi nikaona watu kwa kanisa. wenda wazimu Wenda wazimu, sorry. ateka hano na none ngo bajya abasazi Hawa watu ni wenda wazimu. toya Nikasema hapana. sinari kumubwira iby'umwuka wera ntabizi Singemwambia habari ya mtakatifu kwa sababu hajaelewa. namwira ndi ariko wakwihanganya ngo Ungesubiri. ngo ndeka ngo Ungesubiri. nzoca ngaruka undi munsi Nitakuja siku nyingine. umunyamwuka Mtu mwenye ku roho muntu utari umunyamwuka na mtu mwenye simu mmoja.
uwanya kwita umusazi nawe ukamwita Mmoja umusazi. anakuita mwenda wazimu na wewe unamwita mwenda wazimu. Noneho wewe nimba ufite ubwenge Kama wewe una hekima gusumba urya, yake unaweza mwigisha urebe uburyo muzamu. jaribu kumpandisha. Reka kumubwira ngo ntahayumva, Usimwambie wewe ngo usikie. kandi ngo nabanebwe, Tena wewe nimekuona ngo wewe. nabanyantege nke, Wewe ni- ngo nza mbareba. Watazama. Iga strategy. Jaribu kujifunza njia. Twageze tugenda mu gitaramo Wakati tulikuwa tunaenda kwenye makesha, tukiga uburyo tuzana ububyutse mu itorero. tulikuwa tunajaribu kutafuta jinsi ya kuleta uamuzi. Sema amen. Amen. Noneho umunsi tutabonye abantu banezerewe, Siku tuliona watu watafurahi, tukaza kubazanya tunaenda wenyewe twenyine, tunajihoji wenyewe. hapana kubwira abakristo Hapana wa Kristo. niki cyabaye. Tunajihoji wenyewe nini shida ni gani? Dusenge tubazimu, Tuombe Mungu na ikibazo tumuulize. cyabaye ni Shida imekuwa ni nini? nicyo kizagituma mubona nango ko abantu bashwanira abakristo. Na ndiyo sababu mimi sitataka watu Ngo Yesu mbamenya ngo ibibarimo, mimi sijua oya wana nda bibarimo, hawana shida. ahubwo shaka ibikurimo. Tafuta shida. Sema amen. Amen. Numara ubitange muri bo, Baadaye wapewe. urebe uburyo bakwega, Angalia vile kubera yuko muri twe Kwa sababu haba imbaraga za rukuruzi. Kuna nguvu za kufu- Sema haleluya. Amen. Zikwega abantu Ambazo zinawaleta ukabazana ili wauke- ukabinjiza muri urya Waweke muntu. kwenye hatua yako. Hey. Nzamwira abaririmbyi, Kila mara naombea waimbaji. ntabwira mwebwe Nyinyi muhora muri repetition, kila mara mnafanya mugira practice. umwuka wo kuririmba, Mnao wa kuimba. ntimukaza mwirebaho ngo mwaririmba, Msijiangalie tu muimba. muza mureba abantu ko, Tazama watu wameketi mbele zenu. ntimukareba uko mwanezerewe, Msiangalie vitu. muze mureba iteraniro, Tazama kanisa waje. amaso yanyu ni ku Macho iteraniro. yenu tu yangalie. Iyo mvuga ubutumwa, Kwa sababu nahubiri. sema Injili. haleluya, Amen. inza ndeba abantu Mimi natazama. kugira ngo menye niba bahaye Ili bakira. nione kama wamenifuata. Nizo nshingano zo kuvuga Na hiyo ubutumwa, ndiyo sheria. sinje wireba Sijangalia ahubwo mimi. ndeba abo mbaye muri, Naangalia wale kareba uburyo mbazana, Niwaleke. kabiyegereza, Niwaleke. namara kubiyegereza Karibu kababwira nami. ijambo. Wapokee neno. Discipline, Heshima. discipline. Kutii. Yatubwiye aha, yatubwira ijambo rimwe, Mzee alikuwa aratubwira ngo umusirikare alisema ngo wanajeshi bazamubwira ngo nasunike uruhome, wanamwambia wewe utasukuma igikuta, ukuta kubera discipline. kwa sababu ya Kandi iyo baza ngo kubera iki, hawezi kuuliza kwa nini iyo baza ngo ese habaye iki, imekuwa aje. iyo mubwira ngo simbishoboye. Hawezi kusema siwezi. Yeye ana kazi yake tu ni kusukuma tu. Komanda akamubwira ati Kamanda amesema ati garukira, anamwambia arudi sasa. akabona ko yagize gute Akataja discipline. ametii sheria. Ariko twebwe Lakini sisi dusigaye tubwira umuntu ngo banzurinde gato, tunamwambia mtu anasema toke, subiri akubwira ngo kidogo. banzurinde nawe pasi, Subiri kabisa. Pastor, subiri kwanza. tuanze twumvikane. Tuelewane kwanza. Nk'abakristo Wa Kristo. hakose mwagiye natwe mutwubaha kweli, Si tuheshimu na sisi basi. murareka kutwubaha, Mtakose kutuheshimu. abapagani nibo bazotwubaha. Sasa wapagani ndio watatuheshimu. Tuzorwanire mikrofone dukubitane imitwe, Basi tufarakane kwa sababu ya microphone. ko tuba tubatoza mwaretse Mbona tukabatoza tunawafundisha? Kwa nini msikubali? ko ari byo byiza. Na ndio mambo mema. Mwagize discipline Muwe yenu, na kutii. hari icyo bitwaye Hayatasababisha chochote. kurya umuntu azayubaha umwubasha. Mtu Nta buryo wa sinzi umushumba wo kubahwa n'abakristo yamara akabasuzugura. sijue mchungaji wa Kristo akikuheshimu wewe waanze kwa dharau. Reka dusomere ijambo Neno hili tusome, kugira dusoze, tutakuwa tunakaribia tamati. sigaye iminota nk'ingahe? Wahabonye Timotheo wa kabiri ibice 3 n'umurongo wa 16. Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya 16. Tatu 16. Yes. aravuga ngo ibyanditswe byera byose Hey. byahumetswe n'Imana Hey. kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye Hey. no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Asante. Hano Bibiri ijambo ry'Imana Biblia na neno la Mungu iravuga ngo nasema hivi, ibyo byanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri no kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gutuganira Imana. Gukosora umuntu kumkaribisha mtu ngo no kumumenyereza na kumujulisha
umusirikare kize gituma mubona mu gitondo bari kuri foreni sababu inafanya wanajeshi kila bahora babamenyereza kandi babamenyereza ibyo bigishijwe wanawakumbusha yale ambayo ni wamejifunza. ngombwa ngo tuze duhora tumenyereza Lazima na abakristo sisi tuwahubiri. ubabwire ngo ni ibi Tuambie ni hivi. simvuze ngo wenda ariko byakagombye kumera gutyo twese Ya ingestahili yawe ni hivyo. ukuvuga ngo tugira gahunda iteguye Kuna ratiba ambayo imeandawa. mu gitondo Asubuhi duhera kuri izi saha n'izi tunaanza saa hii na mpaka saa naha hivi naha tunaendelea tugasoza na amasaha tunakamilisha hapa. umunsi umwuka waje Siku Roho amekuja tuza tuwemerera tunakubali. ariko si ku cyumweru Si Sunday n'ikindi cyumweru na Sunday ngo tugende tuvunjagura ibintu twende tunaharibu mambo mpangilio. kuriya Vile mnaona tugira isaha yo kuramya kuna wakati wa kuabudu, isaha yo kuramya no guhimbaza dakika za kuabudu Mungu, tukayiririmbamo tunaimba, tukayitambamo tunacheza. iyo ninjo Masaa niba ari ibiti ntibikunduka kama ni miti sitaanguka. twashaka tukaririmba iminota 40 Na baada tunaimba dakika 40, 20 kaba yo gutanga 20 inakuwa tu ni ya kucheza. kuragira ngo ninto Basi unafikiri ni dakika chache hizo. nigeze gura ku rusengero rumwe Kuna kanisa moja nimetembelea, abakristo barambwira Wakristo wakaniambia utubarize umushumba utuulizie mchungaji, ese dutangira ryari tukarangiza tunaanza ibada lini na tunakamilisha lini? abakristo Wakristo wakaniambia hivyo. kundangize ndamwezewe Baadaye nikakuja kwa kumhoji, abakristo bamba kandi naje naye nabibonye na mimi mwenyewe nilikuwa nimeona hayo. akirukana mapepo dutangiye Yeye alikuwa anaanza kufukuza mapepo, twagera hagati akayirukana katikati anafukuza mapepo, twaza gusoza akayirukana kwa tamati anafukuza mapepo. aya mapepo azaza Je, ryari mapepo haya yanatoka wapi? ariko none umene ukuri Ya ajabu. amapepo yatwinjiranye Mapepo- n'izi mbaraga ziranga Mapepo yameingia na nguvu hizi. ibujumbura twagiraga umusoro umwe Kuna kijana mmoja tulikuwa naye. naramukundaga yari umuyumbe kabisa yari umusenzi Nilikuwa nikimpenda sana. noneho akicara hariya ku muryango Yeye alikuwa ameketi huko kwa mlango. ngo bucuruzi umwe ndamwana Siku moja nikajiswali, konza mbona wicara ku muryango kila mara mbona unaketi kwenye mlango? arambwira ngo abacunza amapepo ngo ntiyinjire Ya wale ambao wanakuja kufanya soko ya machozi. ariko yambwiye ijambo ryiza Ameniambia neno nzuri sana. uzi ucunga amapepo ntiyinjire Wewe kazi yako ni kuchunga mapepo madimo. wahisemo akazi keza Ya umechagua kazi. komeza uyarinde Endelea sasa. ariko nari mukunda nyine Huyo kandi yari maso Yeye alikuwa makini. yabaga ari maso Kama alikuwa wageze utera haleluya Ukishauta akaba uwa mbere yeye ndiye kuyakira alikuwa wa kwanza kupokea. sema amen Amen. waba uvuze ku ndimi Ukisema- niwe wageze Yeye ndiye ushingira alikuwa wambere anapokea mara ya kwanza. ndamara uzocungesha Nikamwambia wewe endelea na hiyo kazi. Endelea. uzi uyacunga nyine Wewe chunga mapepo. turebe ko abantu bataha Tuone banezerewe kama watu watafurahi. yari yahisemo akazi keza kabisa ati Ya, nzacungana nayo Mimi nachungana mapepo kabisa. k'abanyamasengesho nibo ba mbere uko muzamubona umunyamasengesho Watu wenye niwe mambo. nubaha umuntu usenga birenze Mimi namheshimu mtu ambaye naomba. umuntu usenga Mtu ambaye apana naomba. ibyo kwigira Hapana kujifanya. umuntu usenga Mtu ambaye naomba. sema amen Amen. umuntu usenga imana Mtu ambaye namwomba Mungu. umuntu w'imbere y'imana Mtu ambaye anakuja mbele za Mungu. uzi umutinya Mimi namwogopa na mheshimu. uzi umutinya Ni lazima umuntu tumheshimu. wo gusotora Si mtu tu wa kushutumu. keretse gusa byigira Labda mwenyewe ajifanye kuko nimba azapfukama kama yeye ni mpiga magoti. bakomeye cyane Ni mtu kabisa. komeye naje zamwubaha iyo mbonye umuntu kabona afite ibiro byo gusenga Mimi nikimtazama naona kabisa ana nguvu zote. zambona ndi sawa Na nisema huyu kabisa ni sawa sawa. rwose kabisa noneho tuzavugana ibintu bitatu aha muri discipline Kwa kutii tutazungumza maneno matatu. zigamwe ijambo umusirikare kumvira Ya, vile askari anatii sheria, kumvira kutii kubaha na kuheshimu kwicisha bugufi na kunyenyekea. tuzabivuga ejo ngira Hayo ni mambo tutazungumza kesho. ndabona iminota yacu Dakika oya hacasigaye 5 bado dakika 5 sema zimesalia. amen Amen. twoha imana icyubahiro muracyari maso duheze imana icyubahiro haleluya Amen.
Twongere haleluya. Amen. Dusubire haleluya. Amen. Dusubiremo haleluya. Amen. Twongere haleluya. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Munzu y'Imana. Nyumbani mwa Mungu. Nitwe Imana yashize ku isi. Ni sisi Mungu ameweka ulimwengu. Kugira ngo tubicitegererezo. Ili tuwe vielelezo. Turi echantillo y'Imana. Sisi ni vielelezo wa Mungu. Kugira ngo abantu baze batureba. Ili watu wakituona. Nibatureba. Wakituona. Abari munzu y'Imana. Wale wenye n'abari hanze. Na wenye batwigana. Waanze kuiga mfano. Kumvira. Kutii. Murimo munyamasengesho washa. Nyinyi ni wana maombi? Ntunze usenga nyina gasenga. Yule ambaye anajisi kwa maombi. Uyu ndamu. Acha Jean de Dieu akuje. Naze mu petit frère nta kibazo. Fukama. Piga magoti. Zamura amaboko. Pandisha mikono. Gira. Kumvira. Kutii. Tigusabye ngo baze. Haijasababisha uswali. Kuki umbie ngo mfukama. Kwa nini mimi nipige magoti? Kumvira. Kutii. Tikuza kubaza. Hautaulizwa. Kuki nzamura. Kwa nini nipandisha mikono? Kumvira. Kutii. Tikuza kubaza. Hakujauliza. Kukumbwiye ngo ndyame. Kwa nini unaniambia nilale? Kandi tena ibi mambo haya nibyo mu nzu y'Imana. Ni mambo yafanyika nyumbani mwa Mungu. Imana iguhumugisha. Ubarikiwe. Mu ijuru mbinguni Biblia iravuga ngo nimuja gusenga. Mutakapoenda kwamba ngo muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru. Baba yetu uliye mbinguni. Ngo ubushake bwawe bube mu isi. Mapenzi yako yafanyike ulimwengu. Ngo nguko buba mu ijuru. Kama vile mbinguni. Bishaka kuvuga iki? Inamaanisha nini? Ni ukuvuga ngo inamaanisha mu ijuru mbinguni habaho kumvira gusa. Kuna kutii tu ubushake bw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Uko Imana yabwiye amaserafi ngo baze bakora. Kwa sababu Mungu amwambia maserafi. Kuva isi yabaho. Tangu ulimwengu. Kumva maserafi yaremwe. Tangu maserafi aumbwe. Niko bagikora. Hiyo ndio kazi yao. Babakuru 24 wazee 24 n'ibisima 4 na wale wenye uhai. Hanyuma na Gabriel na Mikael abo bantu bafite ibyo bajejwe. Ntawuravuga ngo ese wambabariye kajana na mimi nifanye hapa. Twe dusigaye tuvanga wese ngubundi ngo umushumba ni kansumbye. Lakini sasa mchungaji ananizidi nini mchungaji? Ubutumwa sini mukubuvuga. Mimi si evangelist. Mureke mbabwire. Sikilizeni. Niza kantu kamwe. Kuna kitu nimejifunza. Hari ibintu nageze mbona ngashaka kubigaya. Vitu ambavyo nilikuwa naona nataka. Hakuna sanza aribyo. Nimekuta ni kweli. Nageze ahantu henshi. Mara kwa mara pale. Bafata bashumba kabari babwiriza gusa. Wachungaji walikuwa wakihubiri wenyewe tu. Bonyine. Wenyewe tu. Nyamara iki kintu neno hili muzokigenzura na mufanye utafiti. Turi mu gushira umuntu aha, tunamweka moto hapa, kandi Imana yaramuhaye impano na Mungu amempa kipawa rwose cyane, kipawa kabisa, akavuga ubutumwa, anahubiri njini, abantu bakanezera na watu wanafurahi. Aho yo kubashe kuwa muhaye umwanya wo kuja pahali pa kumheshimu yule ambaye amempea nafasi, bahura n'umuntu akamamu na musa ngo muraho mushumba pastor wao habari akamava yes ashimwe pastor bwana sifa pastor nawe akamamuhango igipfu cy'igipfu wewe hari umuntu babwira ngo docteur adafite doctora atakwega kwa daktari na wewe daktari ukubali. Bakakwita professeur utari professeur wanakuiga kuwa professor na naona kubali. Kandi abaye pastor kubera iki? Anakuwa pastor kwa sababu yuko yabwirije, kwa sababu amehubiri abantu bakanezerwa na watu wakafurahi. Nariko ndegura mu pastor umwe mu Burundi. Kuna pastor nilikuwa nimemwandaa, ndamubwira ngo umunsi bazokwita pastor siku atakuiga kuwa pastor ukaryakira na ukubali hii habimenye nijua habari uzapfa udasengewe na utakufa bila kuombewa. Sure. Bagwamagare pastor wemere ntaragusengera. Wakwita kwa pastor ukubali na tena ujaolewa. Uzagumana iryo nyine ryo kwitwa pastor y'ikinyoma. Utaendelea kwa pastor tu uongo. Bazogushuke gusa ubyemere hirya. Aha, mambo kama hagira umukristo uzakumbwira gusa ngo yakwise pastor wewe. Sikia tu habari ya mkristo mmoja akisema huyu ni pastor.
Erega ntarigere tukigira. Oh. Autorité. Ni lazima Yito yo mu nzu y'Imana. Ni lazima unyoshe. Si cyubahiro oya. Si heshima. Tandu atabanda administration. Ni mahali ambapo administration. Ni yavuye mu ijuru. Haitatoka Mu mbinguni. ijuru niho ibintu bipanze Mbinguni gutya. ni hivi tu. Tawuzuga yaho yahawe. Hakuna kutuliza. Tawuzuririra hatahawe. Hakuna kufanya mambo Sema mapema. amen. Kumvira. Kutii. Gutegeka kwa kabiri. Kumbukumbu la Torati. Ibice 28. 28. N'umurongo wa mbere. Na aya kwanza. Ukamanuka. Na unaendelea. Haravuga ngo Imana yabwiye abanyesiraheli ngo nimumvira. Mukitii. Nimumvira. Mukitii. Ntiyababwiye ngo nimuvuga mu ndimi. Hawajawaambia kunapa kwa lugha. Ntiyavuze ngo nimufata amasengesho y'iminsi 40. Hajawaambia kuchukua maombi ya. Ntiyavuze ngo nimba mwizeye. Hajawaambia imani hapa. Yaravuze gusa ngo nimumvira. Mukitii. Sema amen. Amen. Uziko mu rusengero unajua kwa kanisa udashobora kwemera hatuwezi kukubali no kubaha na kutii umuntu wumvira mtu ambaye anatisha umunyamasengesho usenga cyane anamtii mtu mwenye maombi anaomba sana. Urashobora kubaha umuntu unaweza kumtii mtu udasenga cyane mtu ambaye haombi sana ariko yumvira na lakini ariko umunyamasengesho lakini mwanaomba usenga cyane ambaye anaomba sana tuyubahe asipewe heshima bibure bure. uvuga mu ndimi ninkubwira uzindozeho waza kusema tu lugha tu nielekeze ngo kwera ngo buzaifu bwabaye tayari uzaifu mengia ngo bashumba abanyantege au wachungaji wazaifu. Kumvira kutii. Dusome ijambo rimwe acha tusome neno moja tu. Minota yanje yasigaye dakika bado zangu nachoka vizuri. Reka dusome ijambo ryonyine. Neno hili Luka ibice 7 n'umurongo wa 2. Injili takatifu ya Luka ibice 7 n'umurongo wa 2 n'umunani. Sura 7 na aya yake ya kwanza hadi 8. Kumvira. Kutii. Luka 7:2 n'umurongo w'8. Sura 7:2 umurongo wa 2 n'umunani. Wenda 8. hariho umutware utwara umutwe w'abasirikare yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Ariko igira imbere niho bamenye iyo nkuru. Uwo yumvise inkuru ya Yesu Aho umutima amutumaho kuri w'abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Komeza. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe uri kubakira. Yesu ajana nabo ageze hafi y'inzu y'uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati Nyagasani twirushe kuko wani wa musirikare ya mwana askari huyo ntiwirushe kuko bitakwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye tekereza ko bitakwiriye ndetse no kuza aho uri ubwanje ahubwo tegeka umugaragu wanje arakira. Aho komeza ipfuni wandusha kuko nanje ndi umuntu utwara abandi mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanje nti kora iki akagikora. tugiye gusoza. Discipline y'abantu bambura amatari izari konene. Discipline y'abantu bambura amatari izari kutosa mitindo y'abakonzi, kutosa sikasikawa, kumemya bango, kuzungisa mnokote. Niko yavuze. Discipline y'abasirikare nukubaha ubwo itegeko risohotse. Ukubaha abakuru, ubaha itegeko, ukubaha abakuru kandi kuzungisa mnokote. Utavuga nawe ngo kwa nini udasubiza kuzungisa mnokote, udasubiza ariko utekerwa waze wumva ko kuzungisa mnokote siko nakwigishije.
kuzungisa munokote ndakubaza ngo komanda ngo kwa nini iyo mubwiye ngo genda kende zunga à gauche zunga à droite zunga kuzungisa munokote kutosa sikasika wakumemya bakunzi kuzungisa munokote mukomere Imana mashi. Amen. 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 Ko turiga tunajifunza bituma azi byinshi. Ndiyo sababu yeye ni mwalimu. Twebwe kubijanye. Yeye ni mwalimu baba ambaye tunasoma. Yamenye imbaraga ziri muri Yesu. Yeye amejua nguvu zimo ndani ya Yesu. Amenya ko azategeka indwara. Yeye akajua yeye anaamuru magonjwa. Amen. Amen. Aravuga ngo akasema ngira abasirikare. Mimi nina iyo mbabwiye ngo nibagende. Ninapoambia nende baza bagende. Wanaenda. Iyo mvuze ngo bagaruke. Nikisema murudi baragaruka. Wanarudi. Noneho nawe na wewe inzi ko muri we harimo ububasha. Najua kwa ndani yako mna uwezo. Nutegeka indwara. Ukiamuru magonjwa iragenda. Ndabizi kubishoboye. Najua. Sema amen. Amen. Reka rero kwa hiyo twumvire. Tuti. Nitumara kumvira. Tukintapoti. Tuzabigeraho. Tutaguzia. Nivyo abayobozi. Wachungaji. Titubaze ngo kubera iki. Tusiulize kwa nini. Mu nzu y'Imana. Nyumbani mwa Mungu. Turwanire mikrofone. Tugombanie mikrofone. Uzinjiramo nari umushitsi. Mtu akija akiwa mgeni. Azatuseka. Ataona. Azavuga ngo nditwigishije. Atasema sisi tutajifunza. Kandi hari nigihe twigisha abantu. Na kuna mara tunafundisha watu. Abantu ntibabizirikane. Lakini watu wasizingatie. Twemere kwigishwa. Tukubali kufundishwa. Tugere ku rwego rwo kumvira. Tufike pale pa kutii. Abantu nibatubona. Watu watakapotona. Babone ko turabigishwa ba Yesu. Wajue ya kwamba sisi ni Imana ibafashe. Imana ibaheze.